Kuti munthu uyuyu akapanda kuphedwa. Boma likonza kuyaluka? Mutatumiza kai 20,000 pa nambala yomweyi. Ndawo zakazanga zupemphererani. Ine ngati mtsogoleri wa dziko lino la Malawi. Ndithanda nawe. Musandopyeze. Ine mamicho nonse ndikuwadziwa. Yaani ni matatizo ya hapa na pale tu tukitafutia tumbo. Ni mbana hapo Bible mwenu hapo walikuwa hapo twakaidi walikusata. MP unata ubiliste unawutera yimba yakonyisa yukuphera tifana na kuno. Ndolela, I'm giving you 4 good days. Brother wanga bwele kunyumba.